ลูกชวนุามอุเลมีมกุดลาเซปเทมบาร์นี่ขัดสังนิสมนิปังอาโถจันเนียนีอาโซรัมนิวสิลาวง่ายทาอังอูนิมินออกัสนิสมทุมปักขัดสังนิสมนิปังอาทลายดาร์งาเวลคานลวงมวลเพรสบิทิเรียนโกชันเบียกอินซูมีปักขัดินสวาสมาอสวาสัมตูหิมันงาลนีทุดนในนตาร์ลันดานินลวงมวลเพรสบิทิเรียนโกชันเฮียนอันกุมสักลินันโลเมกานิมินตายbiak in Suasam tu po hi in khom ve thinin tun ma in boina asiam shia tani ngai lo biak in Suasam tu hian pulpit le mai cham nam thlu veka upalam thutna tu ver dar thalanga ti cheboka ama hi mi puin man ngalin koshan lam hian FIR thelu tulan tiloni in thudon na chuana soi zirtop ni khan Assam rifles in an thudon bo zuin champhai district asai khumphaya ral thwam thanem takan man sai khumphaya in pakhatan dapna a Assam rifles siam 12 bore rifle le pistol pahni ba ka silai mu le puak theidang engi moza tan mana in nei tu hi an man ngal bok hemin hu hian ram hnuaya thu rok heckler and cock G3 assault rifle pakhat Springfield sniper rifle pahni shotgun pahni MA assault rifle pakhat hand grenade silai mu le ral thwam dang thanem takan mu bela ral thwam le anei tua pu an man te chu chui zui turin dungtlang police kuta an hlan ani Assam rifles le excise and narcotics strong kop chuan in rinni khan an thudon bo zuin joint operation an neya upper republic aizola heroin gram somsari pali chengnoi somnga pakhat point pariat man huwa chu tan mana heroin kai hnoya hian silaram thanga kum som thum pariat aizol veng lai nia in chal man ngalin heroin nen hian dan anga malak chun zom turin excise sinan kol voin September ni khat sang ni somni panga tho tan ni hian Thenzol Peace City lom na in khom chu joint YMA hall bazar veng Thenzola chonudar ni atanga tan turin nei ani dona he huna hian pulal du oma chief minister chu khwalian ni in khwalza omatan pubilal chanzowa minister of state ruatani Thenzol khota na mel lungpoi mo tak lom na in khom nei tura hian Thenzol khomi puite atam theyang ber lo tel vek turin kan som tak meu cheu ani ti in PCT lom na hun huai hot tu join VC NGO le Thenzol party tin IO te chuan som na an siamani tun in rinni August ni somthum khan Home Minister puke sap dangan Kolasip district le Kachar district Assam in rina vaireng te subdivision chunga inner line permit ILP check gate le police duty post te tlo in sarkar mun poimo te chu an din huna enfia har satna omte sut kian dan ngai twani thu soin tun hnaya chan rang wangin Assam state atanga Mizoram ronlu tan thanem hle a hei wang hian Mizoram luka police station check gate ta ILP siam na po uluk taka kalpuyani thua soi Home Minister hian Kolasip district le Hailakandi district Assam in rina mun Bairabi subdivision tlo in Mizoram rel kong thar chu mason na ro pui takani rualin state danga tangin mikhwal tamjok ron lu na kalkong a hon zaw sak don thule chumi pia lama ale zonga rui lo lu na kong pakhatani thei thua soya dan hnuaya Mizoram ron lute felfai taka chin chia a ILP pek chwa konga film khurzo ka mala ka tul thu soin heng thil rang te hi amuna cheng ti nen soi hawa tul wanga thlo ani thua soi Home Minister hi Bairabi khotlang shrai tu te ne nanin koma Bairabi khotlang shrai tu te chuan ILP check gate thi sarkar hnuaya dan anga changtlung zo ka dinani thwai theinan malak ni se ti te ILP check gate hela tlongdunga tanga Mizoram ron lut thin te dannan tlongdunga ILP check gate oma tul thu te Bairabi le a chevela namdang om mun lo khwar thin te dap chwa konga sarkarin chak takin mala se an du thu te Home Minister ne na hian an lo thlena state danga tanga dan lova lo lut te le dan phal lo bungra lo lut te chakzo ka dap chwa le ven dan kong soi ho ani bok
He huna hian Home Secretary Puvan Lalmoya chuan Mizoram rel lo lut tura wanga sarkar in buat sai na sang te soin rail station pangazinga pali chu Kolasip district chunga mi ani thua soya railway police din chungchanga sarkar wa man na sang te ILP counter kalpuya poimo dan le ra man na te hemi chungchanga sensitization nei dan tur ra man na siamani thu te asoi langani Vaireng te subdivision chunga ILP check gate le police check gate te atlo zo hian vaireng te joint YMA committee room a central YMA shwai tu te le vaireng te khotlang shwai tu te nen home minister hian inkom ho na an nei ngala he hun hi central YMA president pulal machwanan kai shwain ruilo do na le namhum hal na konga malak tan turan soi ho ani Minister Puke Sabdanga hi Deputy Speaker Pulal Fam Kimale Advisor to CM Pani Puti BC Lalven Chungale Pulal Muan Poyapun te Baka Home Secretary Puvan Lalmoya te Kolasip Borsa Robert Silal Mangayale Sorkar mi poimo dang te nan troy oma Vaireng te Transport Department Hwaya MVI Check Gate le Weight Bridge te Taxation Department Data Entry Center te potlo in heng sarkar mun te hi tun aya mu malzo ka kalpui dan tur amuna an soi ho ngal bokani Rural Development and Administration Minister Professor Lalni Loma chuan Nimin Khan Tamil Nadu Mount Zion Educational Institution buat sai Funfair 2025 to 26 man pui Michan haite tranpui na tur sum tuak na Funfair 2025 to 26 hi Mount Zion Silver Jubilee School Campus Thenkharai Thirupathur Tamil Nadu a buat sayani a he hun man pui tu minister chuan midang te ta na luang chuak tura inzir tir na ataka ankal pui chu ro pui ati thua soya midang ta na luan chwa program an man chuan zirlai te thin lunga a tha zong in ngonga nei ngei don ti soin ti chun som zel tura adu sak thua soi Mount Zion Educational Institutions hian Funfair hi kumti nan buat sai thina zirlai te nan thiam ang angin eitur te an siama mipui lei thei turin an pho chuak thina heta an sum mu hi miharsa le chan hai te ta nan pe thina ni Mount Zion Educational Institutions Nwaya hian College of Engineering and Technology, College of Nursing, International School te a oma, zirlai sing khatsang ni velan nei me kani. MPCC Treasurer Dr. Lalmal Soma nga ka chuan Congress Party chu anin tiam na policy ti hlo tling thiam om chun nia soin Zoram dam le na tur policy nen pathian le mi puite zara an sarkar le ngei don ti asoi August ni somthum sang ni somni panga inrin nia Mamit District Court khatatlo na a Dr. Lalmal Soma nga ka chuan an party in Mizoram dam le na tur policy an duang meka ZPM le MNF policy tenen khai khin chia ni lo ati a an policy duan mek chu Mizoram milzong le zo tok tura duan ani thu soin NLUP changtlung zok ti te NLUP thami ti te soyani bok ati a an ti hlotlin thei ngei tur policy an chop chuak don ni ina soi Research be chan policy ne na inzuar ZPM din hun chu mi puite nan sia a anin tiam lo ang hlira ankal tamai hi Zoram mi puin makan ti a thabik le en sin tlak bik anga in ngai te kaldan en hian kalphung thar ain kalphung dik kan mamo zia alang chiang hle ani atibok Session nei zota ka Forest Conservation Amendment Act FCAA 2023 pas Țawng soin Dr. Lalmal Soma chuan kumsang ni somni pathum khan Congress le ZPM ba ka khati lai ro rel lai MNF party chuan he dan hi an du lo veka tu na ero ZPM kai shwai sarkar in du tamai hi amak le ani ati a Central BJP atanganor na anasa imni ti chu ZPM azo na ani thu soin he dan hi chuan lo om le tur te ta na lo om don le ni ina soibok
kumin mei ni somthum zana longlai bazar veng le chan mari in ri na lai national highway kong chaklama le min le in pasari chimwanga veng pani atanga dc office le mun poimo dangpan na kong ping chu siam me kani bazar veng huam chung bi ka chuan village council malak na in auto rickshaw kal thein kong hi sial tlang alo ni to a longtlai west bial to mla pusi ngun lian chungan a mla fan manga lmv chin kal thei tora kong ti zaw le a chhuat siam that na tho tora ro man na a siam chu tho tan ani a kong chhuata thir zamin cement concrete mangin kong chhuat hi siam ani chan mari veng lama tanga dc office district hospital le office le mun poimo dangpan na kong pingpo bial to mdc ladc executive member pusilal som zwala malak na in sial tlanga ni to a lir theikal thei turin kong chhuati mukle ti rwala langa ya na hi thot lwan thei ani chuan chan mari lama tanga kong sial po tunkar chung hian lmv chin kal theia pe man be sei ani inrin ni khan ladc executive member pati revenue encol tu pural ro puya chin za le pwd encol tu pusilal som zwalan kong sial me khi amhuna tlo in mi puita na kong poimo tak siam me kani chu lom oman ti thuan soi Aizol Mayor in Dortlang North Local Council te plastic bottle ruak leina huna man pui Aizol Mayor pularin e nga sai lo chuan August ni somthum sang ni somni panga in rin ni khan Dortlang North Local Council nuaya Local Health Sanitation Committee te rwa mana anveng chunga thiang limjok theina tura kholaya plastic bottle ruak pai to mi puite ne na tanga leina huna man puya Dortlang North Local Council House atangin plastic bottle le sarang le fruity le api bur ruak motor tripli chuang zet lei kho mani Local Health Sanitation Subcommittee Member 10 tlomngaya botol ruak leina turan thokhom manga bultanin Local Council sumne na tang kopin plastic botol ruak leina hun hi tumni buat sayani to a cheng sing khat chuang man botol lei kho malo ni to ani tun in rinia program a hian chundar som pahni thlengin cheng sing khat chuang man motor tripli chuang lei kho mani a mi puiten abikin naupangin he malak na hi an hlut le a plastic bottle litar khat chung lam dong cheng ni in litar khat le litar chan ve dong cheng khatin litar chan ve hnuai lam duli in an leya sarang epi le fruity burak te chu kezi khat cheng somthumin leya ni bok Aizol Mayor pulal rin e nga sai lo chuan Dortlang North Local Council in plastic bottle lei khom na chang an ria chu ro puya ti thua soya hei hi atop na tur ani lo thu le abial chung ward number 1 na Local Council zong Dortlang North ba ka Dortlang leitan ram thar Țawng tui muan na veng le selisi ate kalpui ve kani tur thua soya Local Council malak na hi IMC in thei to pa atran pui thin thu le atran pui zel tur thua soi Aizol Mayor hian abial chunga Local Council ten plastic an lei khom na sen so phuruk na turin cheng sing khat thewa pe a aphur na tur garbage truck arwa man sak bokani Lunglei Municipal Council area a parking filut poisatling kho matangin kong le kong kam siam that na tho me kani LMC rel na sangin sarkar kumkalta ami puya tanga poisatling khom kong le kong kam siam that nan man vek ni se ti alo rel to angin heng na hi tho ani a namasa a hian korkhu na chhia le commercial vehicle park na munte siam that ani a thudon na ina soidanin commercial vehicle parking an siam that then khat te chuan fit thum don te in kong ati zaw bel don awangin lir thei chet vel konga mason na athlin nge yan be se yani Karkalta zir top ni zana Aizol bong kon venga a inswal pui kap tu rauching pui ate chung kwa chuan an chen na bong kon veng YMA nan ria tir angin inrin ni zan khan an inlua an chwa san
bong kon wai me shwai tu te soidanin ro ching puya te chung kwa hi inrin ni zan lai thleng an veng chwa san tura hun pe kan ni a inrin ni zan la khan an riak chhuak nga la an bung rwa ero an thiar chwa zo man lawa wangin nimin khan an thiar zowa an chen na thin in cha bi po YMA in an kol to ani bong kon YMA shwai tu te chuan ro ching puya naka lal hriat ringa siak eng chu adin hmuna ngai to om lawa an hriat thu an soya an kan hnu nun ber in rin nia po ICE wala om chu ni ma se ama po tong pe to thu an soi July thlato patanga Myanmar atanga Mizoram ron ral tlante biometric enrollment ti na chu akal chak theilo hle a thlakhat chuang chungin ral tlan sing thum sang thum za thum chuang zinga sangruk za thum som sari chau an mit nau te le kut se thla la kan lani Home Department how to tene na tanga thudon danin biometric enrollment hi duangin district sang kalpui chak theyani lawa anhar satna to lian ber chu foreigners identification portal and biometric enrollment FIPNBE software manga na an tho na khol man chu achian kwan lawa wang le internet signal that tok lo wang te ani a heian an na ati thwan opna sa hle ni in district sang official te chuan an soya relief camp ta omte a hlome endikan ol samrualin an fate mundanga le khazira oman lo om ve boka wangin an biometric data chu lakim harsa an ti baka chungte le thian te bele mi in lwa a om mun kar ki tak tak a om te chu khotlang hrai tu te tran puina an mu chung po in huna du hle ni in an soibok Ministry of Home Affairs do dana biometric enrollment chau kalpui tura ngayani lain biographic data po la khom ngalani a raltlan ming nule pa alo kal na khwa Myanmara omlai le Mizoram enge tho ti telak zelani tunma khan mi mal chan chin chhia na hi kalpui chwa vekani to a temporary identity card po pek chwa deu vekan ni to chungin andin hun hi adang lam renga wangin mi mal chan chin chhia hi thar tho le ani thu Home Department how to te chuan an soyani Myanmar atanga tlan ba ka hian Bangladesh Chittagong Hill Tracks atanga tlan hi mi sang thum tling lawan omangai ani a Longtlai district a Bangladesh tlan sang ni chuang an oma Thianzol khopuya zani somkwa pakwa omin Lunglei district a khomoi khwa a mi somruk pathuman ommek bokani Integrated Counseling and Testing Center ICTC report danin kumin January le July thla inkar chung khan HIV shikai mi zaruk som pakhat mu chwa tharan oma hemi hun chung vek hian HIV shikpai mi zani somkwa panga an thi ani kumsang ni som ni atanga kumin July thlatop thleng khan HIV shikai mi sing khat sang khat som thum pani mu chwa an ni a kumsang ni som ni pani tu ni thum tang ka kum chung kha HIV kai mu chwa tamber kum ni in sang ni za thum som riat pariat mu chwa ani antiretroviral therapy ART center atanga report danin hemi hun chung vek hian HIV shikai mi sang ni zakwa somkwa parukan thia kumsang ni somni pathum kha HIV shikai thi tamber kum ni in shikai mi zaruk somthum pani an thia ama kumsang ni somni pani khan mi zanga somruk pani thi in ni kum khan zanga somruk pakhatan thi bok Tundin hmuna hian Mizoram HIV shikai mi sing khat sang kwa zariat somthum pasari an ommeka anzinga mi sing khat sang riat zaruk som kwa pali hian ART center ART enkol na andong meka enkol na dong lo mi sang khat za somli pathuman ommek bok ART enkol na dong lo zinga hian mani du thlan na nge ya la du lo mundanga pem bo an chin chui zui thei lo damdoi nge lawa wanga doctorin enkol na an chol lai lok tir le pathiana damna changnia in ria a damdoya in enkol du lo te an ni hlom
tundin hmuna HIV shikai mek te hi Aizawl district a tamberin mi sing khat sang khanza somni pariatan oma Champhai district a sang khat zasari somni panga Kolasip district a sang khat zanga pahni Lunglei district a sang khat zathum somni palian oma Nathial district a HIV shikai hi tlem berin mi sani somriat palian omani Mizo zai mi in zom khom MZE chuan in rin ni khan an kum somli panga na an lom Tourist Lodge Tzawng Aizawl MZE dei lom na a hian member thanim takan kala Khwanlian MZE Senior Advisor Maria City Zwali Baga MZE Founder President Arvan Lalza Vale General Secretary Hlui Thangazong te le Hruai tu Hlui Engimozat Baga MJ Hruai tu Tenan Manpuya MZE in Kumina Inter High School and Higher Secondary School bid contest an buat sayati tha school ben le an zirtir tu te an tel bok MZE day hi MZE headquarters Lunglei po in LMC chairman MZE headquarters Lunglei a patron member ni bok Lalzui Thanga Khyang te hovin Silver Mount Hotel and Homestay Lunglei a an mang bok Jela Rosa nga chan na film Țawng zarani LPS iutai kona tanga Zoram mi pui shiat lo Jela Rosa nga chan na film vom pui ngo chu in rini zan khan va na pa hola Țawng zarani a lersia playa en theina om ngal bok TML production kut Chhuak masaber vom pui ngo a hian Mizo film kan lamhu ngai lo CGI manga savom swal chitla vel tar lan na mu tura oma Mizo film industry lama shiat lar tak takanin lan ba ka Zoram khovel deng Chhuak khopalar Jela Rosa nga a in lana ani ba ka hian ton shiat nga le lar tak tak du oma mar MAC mar Lutei Maki Machong thu MP Asailo Lalruat Puya Me Savar te Rinzwala Cherput Alex Marle Enizo te anin lan boka heng te awang hian en cha kan tam hle tura ngayani kumsang ni somni palia indin chaw ni ma se TML production hian film sang sanga CGI le VFX te an lo khoi sak nual to a an kut Chhuakin bel chiana dol thin hle ani an mani pwala an project masaber vom pui ngo a hian CGI le VFX atel nual dona savom po hi 3D siam chop vekani Kati zong katukina Zoram News kan ti chwa thei ani a ngai thatu chunga lom thu kan soye